iki rondone lek man kuwi sing ngomong peteng transaksi iki lek man kuwi mbok kapake petenge jaga ono lek man malah takoki lek man transaksi kuwi malah rokok ngono kuwi payu barang lho kuwi sing gelem ki apa mendem mari masak renteng kok piye kuwi ya sing wedok iki sing putih kok pola terus ki tetelan halo lah leman sing putih kok pola terus tak goblok leman iso kadai leman kuwi lah kuwi suwe ra kanggo kok pola wae iki kok projol iki ayo jangan nopo iki mbok rondone bebetan terus malah leman rondo kok payu nek lah ya apa kuwi dinyang piro leman 5.000 bro kono ayo lah wis diangkatnya anu wae tahu aja wae lah kok ngono kok aku blak laut wae iki kok gede kok koyo kono koyo kayu ayo dilanjutke tahu layar ayo megol wis sing meteng megolane ala projol iku iya Wes karepmu kono lah. Wah. Wes kono golek mangan